Sachisen pat kuble ye phi baro bat phidang ye pe ye ka khubor jong Mawphor habing de ya che prang bat ka khubor ha ka ni ka por tungin ye pe ye ki mat ki bakongsan jong ku khubor kumne hasurok pen e dok sa ki samla batep kam Indian Army bapundo tho exam shupik kai ki pulit pahara jor ki pulit bayakhi ki samla thep kam Indian Army bandawa pen long exam ong em ye udrok weila persang la e ban bathat ye u Sachisen using unsakruhu menta kesngi ong uba PK pangnyang Kalimpung ye kura bandung kong e hariboy balatip kumka riboy boxing championship araja R4R Ready One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kisamla thap kam Indian Army menta kasngi ka arpho sau tarik jeliu kilami patba bandawa penlong ya ka CE exam ya ka jingjia patba ansdang na umot kyang nong ba kabadan hajan civil hospital Shillong ban penkut hamadan malki ha ka jing pahara bajur ki pulit nang bakan ommi kano ku jing huri hura Ini stang nak perlu nak demo. Dah. Bukan noi. Ko office jong u district mental health program haringkat ka jinge trailang bat ko office jong u superintendent of police southwest Khasil district kila rakhe ye gasngi persha ya udrok bat ye ka jingkha yi be an ya u ya ka ni ka program la penlong hayo maukrwat southwest Khasil district kajing temu jong ka ni ka program ka long ban penso tho shakipat ba nong shong shnong bakimde ban ailat ya udrok ba un kharoi ni jilai henry ki dei ban yangtili ban persha ya ka jing pandon kam ni jingkha yi ya udrok Habakren ha gajingelang usop inspector jong Mawphor police station uba SJ Karbi ulong bakat kum ka ain lada u ne ka brew ki khayi bat ki penun kam yo drugs bat lada yo kem ye ki kinha bhaki kindon jong ka NDPS act kumta ulabu gajing kerpan bakum ki pai ba nong shong shinong ki samla ki NGOs bat ki wei bakin ai gajing trelang banrat bengkong yakini gajing snew Kakong WM Marwin kabalami kamat na ka District Mental Health Office Southwest Khasil District kalapin kan mawi ki katto kat ni gijing snew ki bakta nada une ka brew ki pendon kam ya udrok
Kiba ai jaka yang lu breu bon penat kami aktor no ayi dengan kamera bon pening yang drugs but kita ro kin ha kin dot ai kila bersakyam makiru onde ta yutu wasna sakyam na waktu trai waktu bayiru tinak kadau lada manu napi kiba kidon kiwai baiwai nu breu pek ha ke jumai tu breu wasau tu namar lada kidon hitep waktu ki breu ki perni ya kini ki drugs dan ki jadwal kuat hak tu bi ki tu bala ngilap ni ya piru ni hak pernyataan hakat tu kaan ki balas dang bakta ini ki drugs kirpe ke jinglong tu ki tu ka jingle ke ki kar komplen ko khana ke ki kar kom phet ko ki ni ko kom wan ye ke ki ka jing ka dur mat ke ki kita sepet la itu la don kilo ko kum ta ye ni basa to ki khor ki ki parlok ke ki ya ra lem ki matau ki soha lek sekat ka semua macam don khana dangdon kala bersedar upat pernikahan waktu belakang ini ada kata taruh hidon dilihat serta dijaga smart bagi kin kerjanya di suki persegi dalam blok kerjanya yang tu hidon blok akhmat tapi anda tu blok alun akhmat tapi bukan dibuat lebih rumah rekat batu blok dan akhmat tapi kuat nak kerja Jong kedon ka detoxification. Apa ni detox ni? Berpenkuat yang tu kabih kepadon amat. Shua bagi pajba ke jylla kin pentumai biang ye ginong mikmat naki constituency baper syakayeng dorbar thawan hapo ke jylla haka election banjet ye ginong mikmat jong usnem araja ar pulai bansawan kidak kishin ba using usdang man kurho hari boy kila pau perthai menta kasngi haga bana kalyang ka party HSPDP kalapan bana pajba sendon ya ukertong uban saya khun na umsning constituency Shua baka parti bar ukertong kinlei ban pan ka jingkershan na kipat ba kat kum kinong rim jong ka parti HSPDP mentakasngi kalala ban penbenar no ya uba primson makdo kum ukertong ban ya khun na umsning constituency ha ka jingalang ka belalong mentakasngi ha umsning town dorbar auditorium hall umsning ya uba primson makdo lapan bena banlong kum ukertong ke HSPDP na umsning constituency da president ke HSPDP riboy uba PB Selyang bat president ke HSPDP na ke jylla uba PK Pangnyang ke balapriang sobayo ba unshimi ke benta kum ukertong ka parti ban lech se kipat ba halor ki babun ki nongrim baka parti kan ai ke jing sakri bat banwan ra ye ke jing kelala da kipat ba ki kloy ban penjob ya ukertong ka parti HSPDP Hakani gasngi nalor ki hajar mut ki nongkershan uba primson makdo laidon langru u general secretary ke HSPDP na ke jylla uba panboren tatyang ka president ke state women's wing ka kong badari tileng do nong laid retired IAS ba CC misil bat kuntupru ki wei ki nongilam ka party na ka district bat na ke jylla ka phang pedeng ke blai kren hakani gasngi kadai ka jingdawa ya ka khasi jantia state haka baka party HSPDP kadai ka wei na ka party ka balaseng nadu usnem kharkhandai pa anru pupra bandawa ya la ka jong ka jylla nalo kata kum kinongilam ka party kila panshashi ki pajba balada ka HSPDP kanwan haka bor kan trei banwan ra e ki jingkala hakiliang baro khamtam ha upur usam ka jingdawa ya la ka jong ka khasi jantia state bat ki wei ki man ki bakata ya ka jai ben riu nakwa bantu kum disembo jingkren bal ngai mu ulai si sinpat bal umlai mulai ino dan terlihat san pus nempang ya ka parti hada ni ke jongi ada jalan ini dende kabar pa dan umlai ni lam mulai nam koi berkat pada tempi boy nyio umdagasi ya uban sai ya ban sai ukani nagari ka konsusi umsning ya ibahat Princeton makro sa kisin na kod ya i na makita dawa jong i ba ka party madagsi niyo bandon kami akwa di ba semua ba hat punya sa kisin tong ari sabti sa kisin ba ka party niyo bansai yo sama ba jong gane konsusi Berikut mereka bangun mak. Baka tembi boy kan long hi
pesentiu pakalong kijol isok kibangin pendap siya katemri for bakit kayo masulong kata galak ina friend jadi long kami bandang halaki kam hidup ba ublay no ay kat ni ya kejunong pragat ndo gasya ba pigi sama kindiat naman susok friend nrayong pigi sama wat saya tang ka kamsor ka perkati bahaya untuk musibit tanggal jawab election syahnya baru sesekalian anak perkat bayi nong tayo ya kasap boleh laan impen tebit nak jadi tebit pada kasap mo yang kali kerja idon ke bawah idon kami sama saya sorga idon ke sama saya kasap ke idon mempilih halakan Islam ada ke distrik lain ada ke state jadi lebih kasap ngawas nu pun ku presiden yang kecilkan kepada lagu ikhmat di bangsa bagi ini sen apa parti yang kami ini ikhmat henry ngadon sibun yang sekali ngadon sibun di lokasinya yang ini ke songi henry hari ini kita ada presiden tu samar ba salan dorong using uklem terhusu slam apa kathem riboy helme Henry mensuai la penti inoyalam kumimai ke maulong bundri islam MLA to SSPP ba SR moksha pinakanau ita ulalong MLA jongi uba jilenggo ulalong MLA jongi na kecirang iba Konstantin lenggo ulalong MLA jong ha nongpo bagi dulu ke MDC kumima RR Mawphor ese day you kini jongi kini gada ini kita pilih kerja tehenrai sipor ni don su kino yalam nama galai hari ya kapor kampa kan henrai hak tinggal 100% ke state sasisin pa kumbaong usman tham kin mau sasisin pa kin win kau SSPDP kumkap parti trali kaba haswa saus yang dia kesin megalia baka bompat show maset kelaya ke jatuh rihulung darasi ni ompat sajisin mendagasi using usaterhu kumbal ong tidawai sekma isu ke parti kebarin kadai ke parti kaba kami isu ke parti berteman mereka dari ke parti belarin shisha sanulai tulikisna miladan hari jylla ngamamye hangi banwan ban Penggeran AA yang dijing amut yang dijing terang jong kandidat udani hangi baru sepensyai jom pergi padba ya ke AA dijing amut bagi jing terang jong nak benta jom pi hibrio kena ke konstituensi baru nak benta ke jylla bat keri hibro kowe hari ngawan hangi tamban yang berpenskem bat berpintin mau ya ke AA ke nombor bagi ke parti kala yang benta san pulai san pusal tulikisnan Kali ke parti shisha ko mga ong kali ke parti belarim bahabat kulay kalami mahap balpas pemenor lingkot na mga iya program lo ong mga dibengkeran lingkot katwala na super kemawi di palba let's say khamtam ru ye pigi kun samlay let's say pintit ya history kali ke jat dulu jeni para ribe ye kali ke jat dulu ko balai dul ni de ke jat dulu ko bang shim na shate mrao hanu ngilong balai dul kakabang idol na ni jom kiru kom sensyar kadang idol na ni jom hima idol na ni jom kisir galoi but kali ke jat dulu ko jongi kala insuk kala insan hakali ke ri ko ek ko blay lo turbu yani ni de ke jat dulu ko tip blay ko tip kur tip kha kali kamaya ko hok Mereka ay belajar benar itu history itu lawan untuk idoli lapoi dengan diri kejongi. Apa idoli lapoi dengan diri kejongi kita musyiak kita pertelah kumpul kelele, perkiri entah di bawah kejongi. Ayo ayo isin di bawah isin di bawah kelele bersyabat kumpul kita like kita jadi sensyar di jong idoli. Kalempung ya kura banungkong hariboy balatip kum kariboy boxing championship araja arpoar kabadi kalempung ya kura ba arsengi balapan long de kariboy boxing association haringkat ka jinge trelang bar ko office jong district sport officer riboy district kalas dang menta kesngi HNSCA Indo Stadium ha umlang kedai nongpo
Hakane ke lempung ya kura lawan bane shimbenta de ki kenhon baper jong ke tem riboy but ki kenhon shimet ki bahap apo jong ke riboy district sport association. Ya ketiga lempung lawan ban play perda daw arpit upadaya Deputy Commissioner ke Riboy District Kumu Kongsan, haka jingan don rangkat lang ke Kong Marian Maring kum ke Sembut Kongsan, u Giri Prasad Superintendent of Police Riboy District, uba Bobby L Nongbet DSO ke Riboy, uba Matthew Magdo Working President NSCA, ba Sumar Langswear President ke Riboy Boxing Association, bat kiwei pat ki riurang ba. Nagaliang jong uba Sumar Langswear ulo ong bakum u president undap da kajing saukhia banyoi bakirang ber kithe le kai kari boy kiduna bah kajing shimbenta haka megalia games kabarang shude pen kutshen ulo ong bale se kani kadai kajing bom don jong kerensan banlum banlang ya kirang ber kithe le kai hapo jong ke district kumta kum ka association kala shimmi ke sinjam banengkong banrai penlong ya kum kate ke lempong kum kerensan ban se ya kirang ber kithe ya kura kiban mi naga district shakiwe pat ke lempong bahe haga jylla bat kum joru shabar ke jylla shosho ula pentipro bahak arfasan terik kandon ke jinge khonjong ki army personnel exhibition match naga banta ban pen iye ke rukom ye khonjong ki rang ye kura batbet bakin sai ula penram. Lingkong nakaliang ka Riboy District Boxing Association ay kuday pi oro na 1% ka jingtu ko bakong san jui kalong ba kumno ngin pinmi ya ki players hapo Riboy District kani ka sen ka balingkong do na kaliang ka Riboy District Boxing Association kan organize ya kani ka championship bag ninget kani ka basdang bat kanang ya chakmat hakisi ki bidang wat ka dawi kongsan kalong ba namar hadin mengilak pet ya kijing li simenta menakani semegale game kalong duna plat kena kadawi kani kijing bumdan ya championship de kumta nagaliang ka Riboy District Boxing ka shimi kani ka sinjam balingkong ban organize kenang bangindio ban wat ki players ke babet batlu ang ju kapol bangindio ban train chisu yaki khamha nang makinang ban le bha pat ha ka state bat khamta ma ka national level kina bila ka ni ki barokai babuni ki dina ki district regidan we artli ki bawan na ki we pat ki district ni bawan kumta ban I mean same lang yaki kena jingi namar bagimdan ha ka we category de kiwan katwa ni tang kediat Jai barok babuni kidai na po district la jong. Kadon empat kejingnya te baki sugu nongkum kene ke district level kadon em kejingnya te baki state level bat national level. Ahoy. Ka Riboy District Boxing Association hi ka affiliate bat ka Meghalaya Boxing Association bat ka Meghalaya State Olympic Association ru kunju. De bat sakawai hi ngam la trem da ai kudai kapal ya ka DSO office district sport office ka bala kershan yangi bat khamtam ye ki sponsors ka balong na kaliang ka RBYF nangka naik kong maring moy kong Marian maring nangka bat kiwi ki individual su kiba singim la ban kenau peteng ni di paro kibla ino senyang na mata kani ka championship ni klem ka jing yarap dan joki la ni so tilang ke joki ninum la ban perlo ya kani ka championship de ka jing kan ke joki mo bat ka jing sim khialang na kaliang ka deputy commissioner jengi menta ke gilala ban penya ya kani ka championship ni ko mata menta La batai kadi ka tournament jingi kan kot lasai kasgi ka kinwan na kaliang ki army mo personal makin aya ka exhibition match namar ba ngi kwa bagi kena jingi kinyo i namar ba tang da shule untuk le se kin le bai bha dai da kiyo i ya ki army people bagi le kai boxing ha kanu kadon kan pensionor ki badun kan penchim khia ya ki ba umno kin le kai bha mo bat katnu kidon kam ki training
tinggi community ba da kaleng ki army la sai kinwan kemba arbok lai bok bakini sebentar batu ban piti ya ka sab jengki batu ban hikai ya ki lias jengi ba ki don kam ke ha kerang bakin kio bat banyo kalat kam ke jamru hak spai tahi ko bangsa te kumto gila poisya ka bukut jong ka thup khubor sa shisen pan kuble shibon ya fi baro tad hadu begini shembiang kuble shibon